Amsaini takok tei bokok song. Amsaini takok tei bokok song. Thangnai bisine hai taklai bisiobo. Srirampur 5 nang Bridge Ability Club o. Amati pressure mutaina rogoi. Kaisa orgesta panda songtajaka. A orgesta panda phaye manjak nai. Fatar ha Bangladesh ne belaikan resap mengkereng zek. Most popular singer Miss Payal Tripura. Te bono karebo tongnai sini Tripura hastini belaikan resap mengkereng te kereng zek. Tongnai yareng musical bodol ni enggoi belaikan resap mengkereng romantic singer and multi-talented singer Mr. Manik De Burma. Te tongnai Miss Romi Mura Singh. Te borok no karebo te bo tongnai resap mengkereng rok te tamnai kereng rok. O orgesta panda songsa jagoi tongo Fainai 20 December Mongolbar ni horni satta tampurwa. Hinke o horni tongtotok panda no phai nai penani bagai. E amseni joto takok tei bokok song no Ability Club ni bokak tui ka baikok baike koi hor jao. Hambai kobok nai Ability Club. खुलुमबायखा रांचाक त्रिपुरानी मारी किचिं सग्नो आं फाइनाय 20 डिसेम्बर त्रिपुराओ फाइतंगो निकोमा हंखे धालाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा कमलपुर श्रीरामपुर ब्रिज नंबर 5 एबिलिटी क्लब हंखे मालाइदी 20 डिसेम्बर नि सानजाओ खुलुमबायखा।